Здравствуйте! В эфире новости на канале АТВ. В студии Елена Янак. Основные новости на сегодня. Фестиваль вина «Гагауз Шарап Йортосу» был перенесен на другую дату. В 5 учебных заведениях автономии будут построены или реконструированы санитарные узлы. Ежегодно в Гагаузе День вина отмечали в первое воскресенье ноября. В этом году в этот день пройдут местные выборы. В связи с этим на заседании исполкома Гагаузе 3 октября было принято решение о переносе даты проведения фестиваля вина «Гагауз Шарап Йортосу» на 4 ноября. Все члены исполкома проголосовали за данный вопрос единогласно. Сергей Ибришим, начальник главного управления АПК АТО Гагаузия, отметил, что в связи с празднованием 29 октября столетия образования Турецкой Республики провести фестиваль вина в Гагаузе в этот же день, то есть 4 ноября. В 5 учебных заведениях автономии будет внедрен проект обеспечения безопасности водоснабжения и канализации в Молдове, реализуемое Министерством образования, культуры и исследований и Международной ассоциацией развития. Он предусматривает строительство либо реконструкцию санитарных узлов в 5 гимназиях и лицеях Гагаузии. Инвестиции будут направлены в гимназию имени Курогла, теоретические лицеи имени Долженко и Губогла, а также в гимназии Баурчи и Светлого, сообщила Наталья Крестева, начальник главного управления образования Гагаузии. Общая стоимость всего проекта составляет 29 миллионов леев. На заседании исполнительного комитета Гагаузии обязались подписать 4-сторонний договор и назначили заместителя председателя исполкома Гагаузии Виктора Петрова вести переговоры и следить за реализацией данного проекта. Хозяева из Каушин начали готовить домашнее вино. Подробнее в репортаже наших коллег ТВ Каушин. Toamna s-o gătit, am strâns și am agonisit. Ai la 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 la. Uf, am un și ca un argot, tot am strâns și am adunat. Ai la 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 la. Ne-am pus vinuțul la cale și am pus la cata și mare. Ai la 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 la. Plină-i beșii cu de toate, cu acre dulci și sărate. Ai la 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 la. Uf, când dau la ele se cot, iar beșul e încuiat. Ai la 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 la. Măi nevastă, lasă gluma că iară mă apucă șuda. Ai la 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 la. Știți cum fac nevestele, iau și ascund cheile. Ai la 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 la. Uf, dacă stai la mintea lor, mor de sete și de dor. Ai la 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 la. Ei, veți și pobutoiul lui la paștire calului. Ai la 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 la. Măi femei, măi nevastă, stă butoi așa pe o coastă. Ai la 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 la. Uf, ia mi-o zis tu tifă prost, cheile la tine au fost. Ai la 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 la. Ei, binișorul meu și-al bun, iar n-ajunge la Crăciun, bă, așa. Pe un scrinic din satul Taraclia l-am prins zilele trecute în vie. Împreună cu familia, bărbatul strângea bobițele de poamă mângâiate de razele blânde ale soarelui. Până să ajungă să fie trași la teasc, strugurii sunt culeși cu grijă de întreaga familie. De obicei, în 2 zile scăpăm cu culesul. Găsim oameni mai mulți, ajutori, sar rudele la ajutor, până plecăm la dânș. Într-o zi, dimineața până seara, o dăm pe mașină, o punem tot și așteptăm 3 zile ca să înceapă a ridica, cum zice la noi. După asta, încă o zi, cu scursul, 2 zile iară la teasc, în total o săptămână. Ieșiți în capăt. Da, ieșim în capăt cu vinul. Bulata care o avem albă, la noi se numește bulata,
Trebuia să o culeg o săptămână mai înainte, am fost ocupat, gespile au umblat la dâns, au mai spars, au albinuțele, le-au mai mușcat. E bună, asta neagră, la timp am cules-o, adică poate încă și o săptămână să o mai ții, dar am văzut că timpul e bun. Înainte să se apuce de treabă, gospodarul și-a pregătit butoaiele, le-a spălat bine, le-a operit cu apă fierbinte ca să fie numai bune de umplut. Vasele spălate, curate, teascul și tot clătit, curat. Cu pâinea nu s-a proche în timpul vinului când lucrezi, nu și drojde sau ceva, că s-o țătește vinul, asta e ceva sfânt. Copiii la joacă, când așa mai serios, în prejur nu-i nimeni. E un lucru serios, 2-3 zile, îmblăm cu mâinile negre, mustețele pe la urechi. Arta de a împleti aromele în vin, nea Ion a învățat-o de la bunicul său, iar de la părinți a moștenit câteva rânduri de vie. Da, sunt mincuți, cu frații, le învârteam în prejurul teascului, era o bucurie a noastră când tata s-a ocupat cu vinul. Băițăi, hade, în prejurul teascului. Și noi bucuroși învârteam până amețăm la dânsul. Am prins de la tata cum se face. Bărbatul spune că prepararea vinului este o adevărată artă, de aceea necesită multă atenție și grijă. Dacă cum vedeți, parcă, cum zice preotul, sângele Domnului. Ca cerneală. Noi ultimii ani facem vinul curat, fără zahăr. Și zahărul e scump, dar și pentru sănătate nu e așa de bun. Facem 200-300 de litri pentru familie, să avem de sărbători, să întâlnim Sfintele Paști, un colindător de urători când vin. Când vine un oaspete, soiuri de poamă, ca mai este acolo 1001, zaibăr, este din zona noastră, țărănești, care nu se stropiește, nu nimic, care cresc simplu pe câmp. Avem grijă numai cu prăjitura, le mai legăm dacă anul e ploios și dă lăstari mari. Trasul la teasc este o tradiție în familia Scrinic. În fiecare an, bărbatul își invită feciorul, iar împreună storc tot mustul din bobițe. E un teasc vechi care a rămas de la bunelul, cu vint. Sunt mai performante, cu dramcaturi, cu asta, dar ăsta e cu vint. Și în doi, învârtim împrejurul lui, pe vint se coboară în jos, presează toscovina, deci care scoatem cel mai bun gin de la tească. Și singurel e urât să faci ginul. Trebuie să mai discuți cu cineva mai. Oamenii de la țară spun că tradiția vinului de casă dispare încet odată cu trecerea anilor. Prima caldare o să trebuie să chiui. Să meargă tot iarna pe veselie. Gata, azi la volan nu mă mai suc. Încet ușor, îl fierb 2-3 zile, depinde de temperatura de afară. După asta îl scurg răvacul, îl pun într-un butoi, îl lăs până toamna cât îmi permite anotimpul să așeze. După ce se răcorește sau cum cade prima brună, îl dau în beș. După anul nou, îl mai scoatem o dată de pe drojde și ne ajunge până la Paști și în vară la prășit sau la cosăt avem de întărit. Vă reamintim că în Republica Moldova culesul strugurilor și prepararea vinului de casă are loc până la sfârșitul lunii octombrie. За 9 месяцев текущего года по вине пьяных водителей произошло 106 ДТП. В результате 21 человек погиб, 129 получили травмы различной степени тяжести, передает Молдпресс. Патрульные полицейские Севера Молдовы совместно с сотрудниками Национальной инспекции провели информационную кампанию по напоминанию водителям о необходимости соблюдать правила дорожного движения. Информационные акции периодически проводятся по всей стране. В начале сентября министр внутренних дел Адриан Эфрос заявил, что на национальном уровне будут проведены действия по повышению уровня безопасности дорожного движения. МВД выступит с рядом предложений по исправлению нормативной базы в части ужесточения наказаний за нарушение правил дорожного движения. Изменения необходимы в условиях роста количества нарушений ПДД участниками дорожного движения, учитывая риски, которым подвергаются люди и серьезных последствий, вызванных употреблением запрещенных веществ, превышением скорости и агрессивным вождением. В сентябре в Молдове более 3000 человек заболели COVID-19. 3 человека ушли из жизни, сообщает ТВ8. Национальное агентство общественного здравоохранения подчеркивает, что число зараженных в сентябре значительно выросло, достигнув 3000 случаев, что в 6 раз больше, чем в августе, когда было 522 случая.
За последнюю неделю сентября зарегистрировано 839 случаев COVID-19, что немного меньше, чем на предыдущей неделе. Также заметно снижение процента положительных тестов. Особое внимание следует уделить детям. В сентябре число заражений среди детей до 14 лет составило 444 случая, что существенно больше, чем в августе, когда заразились 64 ребенка. С учетом начала сезона гриппа призывают людей соблюдать правила гигиены и санитарные меры в дошкольных и образовательных учреждениях, а также обеспечить хорошую вентиляцию в закрытых помещениях. На европейском уровне Всемирная организация здравоохранения отмечает снижение числа новых случаев на 14%. Это были все новости на канале АТВ. Оставайтесь вместе с нами, подписывайтесь на наши социальные сети. До скорых встреч!